Swastiastu. Mogi pada kena rahajeng sareng sami ring dije jema kenah. Ring galah sane utama puniki titiang pacang lingayang angge majeng ring sisia sami. Mangdene kapungkur sayang unik ring angge lan side mesa pegatre ritankale kecudu. Titiang mawasta kadek darmiati genah titiange ring desa Tangkas kecamatan Lungkung Kabupaten Lungkung. Titiang wantah Guru Bahasa Bali ring SMA Negeri 1 Ubud Kabupaten Gianyar. Manut sekadi aturan sakit pemerintah indek pemargin pepelajaran ring warsane sane mangkin wantah kemargian lintang internet utawi dari. Lianan indek sane tiosan pacang katur malih manut guru wene sewang-sewang. Titiang nunas keledangan nyane antuk kahanan jagate sekadi puniki. Titiang mepengabdi mogi je kahanan puniki mewali sekadi biasanya nih la irage sareng sami setata pulih kerahayuan lan kerahajengan ritankala ngemargian swadharma swakarya. Titiang mapikeling malih majeng ring sisia sami ingin indek pepelajaran bahasa Bali kepungkur pacang katun ring media puniki. Terus sisia sami melajah bahasa Bali sane silih sinunggil kawardiang lintang link YouTube titiange puniki. Yeni wenten pacang pitakini durus lintang komentar ring YouTube utawi genah media tiosan sane sampun kaijen ring titiang. Wantah asa punika titiang make Guru Bahasa Bali nyinayang angga majeng ring sisia sami. Titiang ngarepang majeng ring sisia sami mangda seleng melajah Bahasa Bali diastun kahanan jagate sekadi puniki. Durus ajegang lan lestarian basa lan budaya Bali iraga mangda nenten punah miwah nenten gengsi mabasa Bali lan buktian bahasa Bali maka budaya Bali sane keren tur modern. Inggih wantah asa punika atur titiang yewening wenten iwang kirang atur titiang nunas geng rena pamangkura. Mugi rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om. Wih, gede nih ngai rocrot. Wah, mekeplar langit deh. Megrudog. Saget teke ilutong. Kengken tingkahne. Ki. Mejalan yang ngegeson. Ainggi, sedurung titiang matur atur. Pinih rien, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Aksara kapilah dados tiga inggih punika. Pertama nika wenten aksara wre sastra, kaping kalih nika wenten aksara swalelita, kaping untat nika wenten aksara modre. Sane kesinggahan aksara wre sastra inggih punika aksara Bali sane lumrah kesurat ainggih indek gruna kekawitin antuk guna lingga. Ainggih pinaka contoh kekawitin antuk guna lingga a kecap.